Bavandimwe bakunzi ba Rwanda Event TV, none ndashaka kubagezaho inkuru ikomeye, inkuru ibabaje, inkuru y'amateka y'akarengane, intambara n'uruhurirane rw'ibyemezo bya politike bibaza abaturage b'akarere kacu cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru y'itsinda ryitwaje intwaro M23 n'uruhare rwa leta ya Kongo mu gukomeza imvururu zitagira iherezo mu burasirazuba bwa Kongo. Mwese murabizi neza ko mu mwaka wa 2013 twibuka ko M23 yari yatsinzwe igasubira inyuma, ariko imyaka hafi 5 irashize, muri 2021 bongera kugaruka. Impamvu baravuga ko amasezerano basinyanye na leta ya Kongo muri 2009 na 2013 atigeze ashyirwa mu bikorwa. Ayo masezerano yaragamije gukemura impamvu nyamukuru z'intambara, ariko leta zagiye zijyaho zisimburana, zagiye zirengagiza za mpamvu za M23, ahubwo zigakemura ibintu bigaragara ariko zitageze ngo zinjire mu muzi w'ikibazo nyamukuru M23 yashakaga. Noneho twebwe tugahita twibaza tuti, ese iyi kibazo kidakemuwe mu mizi yacyo ninde ubibazwa? Kuki hari abayobozi ubundi bakunda kukinira ku rubyiniro aho guhangana n'ibitagenda? Perezida Felix Tshisekedi aho gushaka uko yakomeza ibiganiro n'aba barwanyi ba M23, ahubwo yahisemo kubita iterabwoba cyangwa se mu rurimi rw'amahanga twita abaterrorist, kugira ngo bimworohere neza guhagarika ibiganiro byose hagati ye ndetse n'iyi mitwe yitwaje intwaro. Yazengurutse ibihugu byose, azenguruka amahanga, agerageza kwereka isi ko aba bantu badakwiye kuganiriza, bitewe n'uko agenda bita ko ari ba bantu b'abagome nyine, nta bumuntu naki, ahubwo icyaba ari ukugira ute, ari ugusenya umubano ibihugu bifitanye na Kongo, ndetse no kugira ute, no kugira ngo bashiremo politike mbi abanyagihugu kugira ngo baze kubarwanya. Yagerageje imbaraga za gisirikare, ashyiramo amafaranga, arwanya uko ashoboye, ariko byose biranga. M23 rero ifatanyije na Alliance Fleuve Congo AFC iyobowe na Colonel Nanga bafashe ibice binini by'uburasirazuba bwa Kongo. Bivuze ngo Perezida Felix Tshisekedi ari mu mazi abiri. Nanga yahise acirwa urwo gupfa rero na leta ya Kongo. Imitungo ye yarafatiriwe, amahoteli, imodoka, ubucuruzi bwose burafatwa. Mbese bivuze ngo kugeza ubu ngubu Colonel Nanga nta kintu na kimwe yemerewe mu bitungo ye iri muri Kongo. Bigeze aho ku ya 21 Mutarama, Perezida Felix Tshisekedi abonye nta kintu na kimwe ibingibi biri kubabangamiraho, bashaka guteza noneho cyamunara ibyo wari usanzwe ari umunyapolitike. Nyuma baza kubihindura byose babishyira mu maboko ya leta. Nkaho ibyo bidahagije, Tshisekedi yagerageje kugura umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, uwo twita ICC, yitwa Karim Khan, ngo hanyuma aze amufashe gutanga impapuro zo gufata Nanga. Tugahita twibaza tuti, se urukiko mpuzamahanga rwagombye kuba urw'ubutabera? Ariko se iyo rubaye igikoresho cya politiki, ubundi bibi dushobora niki twabyita? Ku ya 17 Werurwe, AFC ndetse na M23 yatangaje ko itazibitabira ibiganiro byari biteganyijwe i Rwanda kubera ibihano byafashwe ku bayobozi babo. Urumva ko niba Colonel Nanga ndetse na Sultan Makenga bafatiwe ibihano kandi ari nabo bayoboye iyi mitwe bigaragara ko irwanya ubuyobozi bwa Felix Tshisekedi, bahise banga kwitabira ibiganiro byabahuzaga nabo i Rwanda. Ibyo bihano birimo gufatirwa imitungo yabo, kubabuza gutembera, hanyuma no kubashyira ku rutonde rw'abantu bashakishwa. AFC na M23 yavuze ko ibi byose bigamije gusenya amahoro kurusha kuyubaka, kuko hari ibigo mpuzamahanga bigira uruhare mu gusenya ibiganiro aho kubishyigikira. M23 ikomeza kuvuga ko iyo ushaka amahoro nyayo ni ngombwa kubanza gukuraho ibihano, gukuraho ubwo gutotezwa, gukuraho ndetse n'ibitutsi, nkuko Perezida Tshisekedi agenda yita M23 ndetse na AFC ngo ni imitwe y'iterabwoba. M23 yakomeje avuga ko iyo dushaka amahoro nyayo ni ngombwa kubanza gukuraho ibihano, gukuraho gutotezwa, gukuraho ndetse n'ibitutsi, nkuko Perezida Tshisekedi agenda bita ngo ni abaterrorist, abantu biterabwoba nyine, abantu bashinzwe abantu batera ubwoba mu gihugu.
tugashyiraho imbere kuganira, kumva impamvu buri ruhande rutanga, tugaharanira ko intwaro zishyirwa hasi, abaturage bakagaruka mu buzima busanzwe.